Europol je objavio da je najmanje 10.000 djece i izbjeglica koja nisu bila u pratnji roditelja nestalo i to nakon dolaska u Europu. Strahuje se da su mnogi od njih žrtve trgovaca ljudima. Ta su djeca naime već bila registrovana na nekoj od ulaznih tačaka na području Unije. Samo u Italiji nestalo je 5.000 djece, u Švedskoj 1.000. Prema podacima organizacije Save the Children, u Evropsku uniju je prošle godine ušlo 26.000 djece bez pratnje roditelja. Europol procjenjuje da su maloljetnici činili 27% od gotovo 1 milion izbjeglica, koliko ih je tokom 2015. stiglo u Evropsku uniju. U Europolu ističu zabrinutost da je, kako kažu, sofisticirana panevropska kriminalna infrastruktura usmjerila svoju pažnju na izbjeglice. Smatraju da neće svi biti iskorišteni za kriminalne radnje, a da će dio biti vraćen porodicama, no da je izuzetno zabrinjavajuće što institucije Unije ne znaju gdje su, šta rade, niti s kim su. Pokušaj ljudi, uglavnom iz ratom zahvaćenih zemalja, da dođu u Europu sve češće završavaju tragično. Samo u ovom mjesecu Egejsko more odnijelo je 158 izbjeglica. Više je to od ukupnog broja smrtno stradalih u 2014. godini. U turskim vodama život je izgubilo 113 osoba, dok je u grčkim poginulo 45 izbjeglica. Među njima su i djeca. Osim utapanja, često je uzrok smrti i hipotermija. Najviše ljudi život je izgubilo na putu do otoka Lesbosa, njih 96. O nestaloj djeci i izbjeglicama mi razgovaramo sa našim gostom u Skoplju. Tamo nas čeka direktor prve dječje ambasade u Makedoniji Međaši, Dragi Zmijanac. Gospodine Zmijanac, kako vi objašnjavate ovaj današnji izvještaj Europola da je na teritoriji Europe nestalo gotovo 10.000 djece izbjeglica? Nije samo da su 10.000 djeca nestali, već i da je brojka oko 270.000 koji su ušli u Evropsku uniju i da je taj broj od 10.000 nestalih djeca je djeca bez pratnje najbližeg roditelja ili rodbine. Ono što je prva dječja ambasada u Svetu Međaši, kad je počela izbjeglička kriza iz Grčke prema Makedoniji i Srbiji, mi smo tražili od svih država u Europi da posvete maksimalnu pažnju za bezbednost djece. To znači da kad tranzitiraju obavezno treba da budu praćeni njihovim najbližim roditeljima ili rodbinom ili država gdje tranzitira da naznači staratelj koji će da se brine o toj djeci. Ili djeca da budu prihvaćene u kamp sve dok se obitelj ne spoji. Tako da ovo je veoma velika opasnost po bezbednosti djece i da Evropska unija i zemalja u Evropskoj uniji ozbiljno treba da budu pripravni, jer trgovci sa djecom, dječjih organa, seks trafficking, prostitucija dječja i dječja pornografija može da uzme takav zamah da stvarno države koji dozvoljavaju tranzit bez rodbine ili staratelja budu na neki način i saučesnici u ovoj velikoj krizi koji se najviše na dječja leđa, rekao bih, doživljavaju te tragične situacije koji ne samo završavaju po život djece na Egejskom moru, već i kad tranzitiraju niz ovu rutu koju sam već spomenuo. Da, i kada uđu u Europu. A zbog čega se, po vašem mišljenju, policija evropskih zemalja tokom ove izbjegličke krize nije mogla ili ne uspijeva izboriti sa kriminalnim strukturama koje krijumčare djecu? To je interesantno da se razmotri sa aspekta da u stvari ova kriza, verovatno kriminalne strukture su bili pripravne da to urade puno mobilnije od onih koji u stvari treba da zaštitu djece. Postoji mogućnosti da možda su se infiltrirali u strukturama bezbednosti, a što mislim da je ono najstrašnije da nestale djeca bez pratnje je najlakše njima manipulirati i oteti ih. Ja moram da kažem da je to sram za sve društva, cijela Evropska unija, uključujući moju državu, da neozbiljno prihvate ove
ljude ove djece koji su pobjegli iz vojnog ludila i onaj strah koji su doživjeli tamo, mislim da prva i najbitnija karika koja treba da bude je Grčka, jer u Grčkoj mora da se regulira ovaj pravni osnov, a kad tranzitiraju preko Makedonije, Srbije, Hrvatske ili Mađarske, onda mislim da država mora, kako što sam rekao na početku, ako ih ne spoji sa najbližim obiteljem, da naznači po službenu dužnost staratelj koji će da brine o njihovoj bezbednosti sve dok deca ne tranzitiraju. Puno je propusta u tom lancu, a šta sada treba uraditi da se djeca pronađu i je li uopšte moguće pronaći ovu djecu? Pa moguće je, ja vjerujem da je moguće ako se konsolidira međunarodna zajednica, ako nevladine organizacije i međuvladine organizacije surađuju jednim sa drugima. Svakako da treba da budemo što bliže ka ljudima koji tranzitiraju, da ih prihvatimo, da smatramo da oni stvarno su pobjegli od rata i da surađuju sa državnim organima, jer oni najbolje znaju ako se neko dete odvoji i ako neko dete je bez pratioca. Oni treba da nam budu glavni, rekao bih, dojavljivači takve dece i preko njih mislim da državne strukture, policija, Interpol i Europol mogu da nađu te deca, da ih spoje sa obitelji i tako da se garantuje njihova bezbednost, njihov pravilni rast i razvoj. Jer slijedi jedna faza gdje ta deca moraju da budu uključena u obrazovni sistem, jer nepismenost, siromaštvo, glad i obespravljenost je veoma blizak do zloupotreba dece i njihovog rada, tako da mislim država mora da se mobilizira i da mora da garantira maksimalna bezbednost ove dece ili da ih prihvati sasvim prikladno onako kako što dolikuje jednoj demokratskoj državi da se brine o djeca koji su pobjegli od ratnog ludila ili da po svaku cenu nađe njihove roditelji i najbliže. Dječja ambasada Međaši je ranije još upozoravala upravo na mogućnost ovakvog scenarija. Vi ste stalno upozoravali na djecu koju ste evidentirali da prolaze u tranzitu bez roditeljske pratnje. Zašto vaša upozorenja nisu shvaćena ozbiljno? Zašto ništa nije urađeno? Da, to je u stvari veoma, tačno ste pogodili. To smo mi još u junu i avgustu prošle godine alarmirali ne samo ka državnim strukturama, čak i pozvali smo međunarodnu zajednicu da ozbiljno tretira ovaj problem, da budu maksimalno aktivne zbog moguće kriminalne bande koji će da otimaju decu i da ih zlostavljaju, zato što trgovina sa decom, dečjim organima, seks turizam i prodaje dece je unosni biznis i mislim da ovo nefunkcionalno naše ponašanje prema svemu tome njima pogođuje. Rekao sam da ne vjerujem da su se toliko uspjeli da se inkorporiraju u bezbednostni sistem, već da su našle slabosti zbog nespremnosti Europske unije da se sprave ovim problemom i oni su u stvari sad korak napred u vezi manipulacije, zloupotrebe i trgovije sa decom. Mora države da se konsoliduju i mislim da pomoću izbjeglicama koji tranzitiraju, oni su nam glavni svedoci koji mogu da nam pomogne da ovu decu sastavimo pod hitno sa njihovim najbližim. Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu. Bio je to Dragi Zmijanac, direktor prve dječje ambasade u Makedoniji.